kodwa manje ophilayo kuyafika isigaba lapho sokuthi kahle kahle sekufuneka ngabe ubaba lo kodwa uthi mawuthi uyabhekisisa impela akusubaba lo ya akusubaba lo umfana nje osayisanganele ongazi ukuthi kwenzakalani lo muntu sekufanele ngabe ikhehla kodwa usabona ukuthi ukukhehla la kulo muntu abukho kahle kahle kuyena usayibona ezipansula nje umama uma umbhekile uyambona lo muntu lo uyivume kanjani indoda ifika kuyena ithi indoda ngicela mama uzongivusela umshado wavuma wathi mina ngizoba umama kuleli khaya ongicela ukuthi ngiyolivusa sekuyaba yena futhi useshintsha endleleni hayi mina ngiseyintombi mina ngisafuna ukubonwa la ngaphandle ovekile iwadi ovekile iwadi isigaba sempilo impilo inesigaba and ungavuma ukuthi isigaba sempilo sikushiye singakushiyi ma umfana hluphisa komfana Ngisuba ikhehla umfana musuba ikhehla umfana uma ngabe kuukuthi usubaba bana ubaba uyangizwisisa musuba umfana ubaba hayi kanjani ukuthi yazi abanye abantu mina ngazi kahle kahle la emakhanda bokuthumana uyabona nje uma ngabe kukhulunywa ngomuntu oyibaba lapha ngakithi makuthiwa sekufika obaba nengane adidlala egcekeni ufuna ukuthi uyodlalela kude ngoba manje obaba laba sebenikwe istatus esithile mfowethu uyabona lezi gaba mfowethu bezigcina indlela yempilo iqondile yangizwisisa angenze nje isibonelo la mfowaphu nje namhlanje kunomuntu onokuhlupha endaweni kwazi ukuthi isikhohlakala ubani akekho ongazi endaweni ukuthi isikhohlakala ubani sonke siyazi kodwa manje besusala igama elithi kungani lo muntu izishaya umthetho zingamthathela amandla ingenamandla sesawabeka emaphoyiseni abasekho baba ababehlala phansi benza ama decision ngomuntu kuthi wena ngilo uphungala nje ubhezi uthathana nenkomo uyaziwa la endaweni enze uhlelo uphungalenjwa obaba amadoda ahloniphekayo azothi noma uphungalenje ethi uzama ukubamba ihandbrake noma athi uzama ukubaphakamisela umdlelo abone ukuthi hayi amadoda la amthathe lamadoda ayomfaka esigungweni sabo baba chaza uphungalenje ukuthi lento embi kangaka uthatha uphungalenje lomkhuba uma ngabe lo mkhuba ukhomba ukuthi uphungalenje makashawa mawukhomba ukuthi makahlawulisa yangizwisisa lento yayenza ukuthi izindawo zibe nesizotha kwangeke kusuka umuntu nje endaweni ethile ongazi ukuthi lani phila kanjani azozenzela kanjani obaba bengabo cha kodwa manje kuyenzeka lento sekuyinto ejwayelekayo ngoba ngisho emizini nje uyabona ngike ngakhuluma ngenye insizwa la ngikhuluma ngesigaba somfana khuluma ngesigaba somfana ukuthi uyabona uma umfana ekhaya akufuneki kube isiyoyoyo nje kube khona umfana ekhaya kodwa kutholakala ukuthi ngathi akekho akufanele kanjalo ephungalenje ngoba manje ubukho bomfana ekhaya kodwa kutholakala ukuthi kunabantu abangena abazenzele ekhaya lento iyinkomba yokuthi noma ungasekho phungalenje noma ungasekho umzelo umfana enzokwakhe noma ungasekho uyoqhubeka nokwenza kwakhe lo muzi wakini kaSimelane uyophela isithunzi uyoba umuzi oyodlalela abantu uyoba umuzi abayozenzela bona umfana akadlala irole yakhe kuba umfana kubo ahluphe ma abone umfana ukuthi ngiyahlupha kodwa abheke nezinto zasebaleni ukuthi njengomfana imbuzi iphuzile inamanzi ziphumile inekuseni ngizwisisa ntambama ziyavalelwa imbuzi yonke leyo nto leyo isigaba sani somfana ngizwisisa hayi manje ama-behavior ayashintsha mfowethu imaphi amacala ongamele utholakale kuwo njengomfana uyabona umfana usuke sengena estageni sokuhlukanisa ngithi ukuthi lokho ngazathi kunamabedlana intombazana mina ngoba ngingenawo ngomfana useyababona nobhuti yabona kuyathunywana bamnake baye bathi bamthume semncane ma useyakwazi ukuhlukanisa sekufuneke naye ahluphe ngaleso sigaba phela ukuthi naye akatholakala nje impela eyokhuzela into efana naleso kodwa ke ngixoxa ungena ema-TV
Sine challenge